Mutawif dan Perwakilan Umroh, PT Darul Izzah Al-Haramain. Tengku Haji Irwandi Saleh, Direktur Utama PT Darul Izzah Al-Haramain Tour and Travel. Walid Hairul Adnan, Pembina Dayah Darul Muhsinin. Ustadz Sulaiman Masudi, SAG, Pembina Pesantren Ummahatul Mukminin. Ustadz Mulia Al-Mahdi, Pimpinan Dayah Tahfiz Darul Ulum Al-Imdad Biyah, Sibreh. Abu Haji Ibrahim Abidin, Pembina Dayah Darul Yakin. Tengku Ahmad Rifai, Ketua Umum Dayah Darul Yakin. Walid Syafriyadi, Pimpinan Dayah Raudatul Munaajun. Abi Haji Syarbini Ahmad, Pimpinan Dayah Raudatul Mubarakah, Betung. Tengku Fauzal Fikra, Abon Betung, Pimpinan Dayah Raudatul Mubarakah. Tengku Zainuddin Yahya SPD, Pimpinan Pondok Pesantren Madinatud Diniyah Babu Salam. Tengku Muhammad Nasir, Pimpinan Pondok Pesantren Asyariah Maukek. Tengku Muhammad AB, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Islam Al-Aziziyah. Abu Haji Muhammad Nur, Pembina dan Penasehat Travel. Tengku Saifuddin, Pimpinan Pondok Pesantren Dayah An-Nur An-Nasiriyah. Ustadz Rizky Fakrullah, Perwakilan Darul Izzah. Tengku Roni Al-Yusrani, Perwakilan Darul Izzah. Tengku Jafaruddin, Perwakilan Darul Izzah. Ustadz Aswad Ritonga, Perwakilan Darul Izzah. Tengku Lukman, Perwakilan Darul Izzah. Haji Syahrul Arifin, Perwakilan Darul Izzah. Ustadz Haji Muhammad Umair SPDI, Kepala Cabang PT Darul Izzah Batam. PT Darul Izzah Al-Haramain Tour and Travel, sahabat umroh keluarga Anda, berangkat setiap bulan, insya Allah.